in William Shakespeare's beroemde spel Romeo and Juliet. Juliet asked, "What's in a name?" That which we call a rose by any other name would smell as sweet. It seems as if Shakespeare wanted to suggest that there is no value in a name. Today, many people do not place any value on a name any longer. Many people regard names, especially family names, as old-fashioned. However, in the Bible, a name does mean something. For instance, it says something about ancestors. It says something about a person or about a person's life. It says something about the parents' expectations for that child. Maria het die naam Jesus eers gehoor. Die engel Gabriel het aan haar verskyn om aan te kondig dat sy deur die krag van die Heilige Gees swanger sou word. En dat sy 'n seun in die wêreld sou bring. En dat sy hom Jesus moes noem. Ons lees dit ook in Lukas 1 vers 26 tot 35. Maria het daardie naam eerste gehoor, maar Josef het die naam tweede gehoor. 'n Engel het in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê dat dit wat in Maria verwek is van die Heilige Gees kom en dat hy nie moet bang wees om met haar te trou nie. Hy het vir Josef gesê in vers 21, ons teksvers, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van sy sondes, van hulle sondes sal verlos. In the New International Version of the Bible, this text verse 21 reads as follows: "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Joseph then married Mary. And our text now reveals that God chose his name. God het sy naam gekies. Did you notice when the angel Gabriel announced that Mary would conceive a son, that's future tense, the Lord had already chosen the name Jesus for his son. That is also clear from Luke 1 verse 31. Mary was not even pregnant, but God had chosen that name for his son, because his son would become a human being. And his son, as a human being, must have the name Jesus. Ook nog voordat Jesus gebore is, het Josef die Engelse opdrag gekry om Maria se seun Jesus te noem. Hulle het nog nie eers vir Jesus geken nie. Dit was alles nog voor sy geboorte. Maar God het daardie naam gekies, want God het sy seun tog geken. Want sy seun is die ewige seun van God. Self God, saam met hom en die Heilige Gees. En daarom is die menslike naam Jesus die beste naam wat God die Vader vir sy seun, wat mens geword sou word, gekies het. That is why the human name Jesus is the best possible name that God the Father could have chosen for his son as a human being. It's a God-given name, and it is higher and more glorious than any other name in the heaven or on the earth. The name Jesus means Savior, or the Lord saves, or the Lord is salvation, or simply Savior. Verlosser, redder in Afrikaans. The Holy Spirit
inspired Matthew to write down the angel's reason for this name. And I read again from verse 21. It says there, because he will save his people from their sins. The words his people, in Afrikaans say volk, not only refer to the Jews, but also to the Gentiles. In other words, the people outside the Jewish nation. Dit geldt ook vir jou en vir my. Alle gelowiges is sy volk. Ons lees in Romeine 1 vers 16, everyone who believes is part of his people. Jesus sal altyd dus 'n volk hê. Daar sal altyd gelowiges wees. Jesus will always have a people. God het hierdie menslike naam Jesus gekies om daarmee iets aan die mensdom, ook aan ons vandag, te verduidelik. Dat Jesus het met een doel voor oë gekom na hierdie aarde. En dit is om vir mense wat in hom glo te verlos, om hulle van hulle sondes te verlos. That was the sole purpose why Jesus left the glory of heaven to become a human being, to save his people, sy volk, van hulle sondes. The name therefore possesses infinite power, saving power. When you and I appear before the Lord's throne, and we appear in Jesus' name, we can be assured that he will hear us. We can be assured that he will forgive our sins, because he chose the name Jesus. And he said that that was the sole task of his son by becoming a human being. He will save you. He will save me for his name's sake. For the sake of Jesus, he will do that. Ons sien dit al reeds in die Ou Testament, nog voordat Jesus mens geword het. Ons lees dit byvoorbeeld in Psalm 25 vers 11 en Psalm 79 vers 9, dat God vergewe mense vir sy naam omwil, for his sake. Now in the New Testament, God said, I will forgive people for the sake of Jesus, the Savior. That is why I want him to be known as the Savior. Onthou dat die Vader en die Seun saam met die Heilige God enige God is. Ons lees dit in baie plekke in die Bybel, onder andere in Johannes 10 vers 30. En daarom sal die Vader altyd die reddingswerk van sy Seun aanvaar. Since Jesus and the Father are one, the Father will always accept the saving work of his Son, because the Holy Spirit worked that faith in people's hearts. Wanneer ek en jy in Jesus se naam vergewing van ons sondes vra, dan sê ons daarmee, Vader, ek glo dat Jesus my verlosser is. Want u het hom die naam verlosser gegee. U het hom die naam Jesus gegee. In other words, we hold almost God to his own word, to the name that he had given to his Son. That is the power of Jesus' name. Dit is ook die groot boodskap van Kersfees. Dit is die goeie nuus, dat as ons in daardie naam glo, God ons sal verhoor wanneer ons vra vir vergewing van sondes. Maar jy weet, ons teksvers word nog baie mooier. Die Heilige Gees het vir Matteus geïnspireer om in vers 23 te skryf, dat mense vir Jesus die verlosser ook Immanuel sal noem. Wat beteken God met ons?
Dit is 'n vervulling van 'n profesie in Jesaja 7 vers 14. By becoming a human being, God made dwelling with us. And He is still making dwelling with us. He lives among us. He walks among us. And since Pentecost, sedert die uitstorting van die Heilige Gees, woon Hy met sy Heilige Gees in ons. Jesus means Savior, and Emmanuel means God with us. So the first point is, God chose the name for His Son. Hy het die naam gekies. Maar tweedens, kom ons kyk na die volgende punt, en dat is, man conferred the name. Mense het sy naam vir hom gegee. Joseph and Mary both received this angelic instruction that they had to call the son to be born Jesus. We read that in our text verse, Matthew 1 verse 21, but we also read that in Luke 1 verse 31. God chose this name for the son that Mary would bear. But Joseph and Mary had to confer, had to give this name to their son once he is born. Now that is significant. It is very significant. Because Joseph was the son of David. Joseph was the son of David. We see that in the first part of Matthew 1, where we can see the genealogy of Jesus and of Joseph. And that he was a son of David. But you know, Joseph was not the natural father of Jesus. God the Father conceived that son in Mary. However, when a man named a child, he claimed that child for his family. And the child acquired all the legal rights of a child in that family. By conferring the name Jesus on Mary's son, Joseph conferred all the legal rights of the family line of David. And that is why Jesus was known as the son of David. And he would be an heir to David's throne. He would be an heir to David's kingdom. And this fulfilled a prophecy in Isaiah 9 verse 7, that the Messiah would reign forever on the throne of his father David and over his whole kingdom. Forever! Here we see that Jesus is Savior and He is our King forever. He's our Savior because God had chosen that name, Savior, Jesus, for Him. He's our King because man conferred that name on Him. The man called Joseph. If you and I are true believers in Jesus, we know and accept Him as our Savior and our King. And then we expect Him to save us. We expect His salvation. And we bend our knees before Him as our King. Sommige mense sê dat Jesus maar net 'n goeie mens was. 'n leier, 'n profeet of 'n leermeester. Dit het al gebeur in Jesus se tyd. Jesus het daaroor met sy disippels gepraat in Lukas 16 vers 14, toe hy vir hulle gevra het, wie sê die mense is ek? En hulle sê toe, sommige sê dis Johannes, en sommige sê u is Elia en so aan. En toe vra die Here Jesus vir hulle, maar wat sê julle? Wie is ek? En toe was dit Petrus wat vorentoe gespring het en gesê het, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar mense sê ons baie keer, 'n mens moet net Jesus se voorbeeld volg. Hy is 'n leier, hy is 'n voorbeeld, 'n goeie mens. Ons moet sy voorbeeld en sy leerstellings
navolg, then we will be okay. Then we will go to heaven. Maar wanneer het kom daarby, dat hulle hom as 'n redder en as 'n koning in hulle lewens moet aanvaar, dan skram hulle weg. They shy away from accepting him as their savior and their king. Soms sê hulle selfs, ons het nie 'n man aan 'n kruis nodig om vir ons sondes te betaal nie. As dat dan vir sondes betaal moet word, dan doen ons dit sommer self. En dan doen sulke mense, en ons praat van teoloë, dit alternatiewe versoening, alternative redemption. Soms sê hulle, ons het in elk geval nie redding nodig nie. Want ons lewe dan sulke fatsoenlike, goeie, ordentlike, morele lewens. So waarvoor het ons 'n redder nodig? Nee, as jy waarlik in Jesus glo en besef dat jy 'n sondige mens is, dan aanvaar jy hom as jou redder en as jou koning. God het die naam gekies. He chose the name. Secondly, man conferred the name. And thirdly, his people cherish his name. Sy volk het sy naam gekoester. En engel van die Here het aan die skaapwagters buitekant Bethlehem verskyn en aangekondig dat die verlosser vir hulle gebore is. Ons lees dit in Lukas 2 vers 11. Ek lees dit vir u. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Nou moet jy onthou, Jesus beteken verlosser. Dit is dus asof die engel gesê het, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Jesus gebore. Die Jesus is gebore. En dit is nog voordat Josef vir die seun van Maria Jesus genoem het. Want onthou nou, dit was op die geboortenag. En Jesus is eers later die naam Jesus gegee deur Josef. Nou nadat hierdie skaapwagters die Jesus, die verlosser, hulle verlosser, gesien het, het hulle teruggekeer daar na die velde van Bethlehem toe. En hulle het God geloof en geprys vir wat hulle gehoor en gesien het. Hulle Jesus is gebore. Hulle Jesus is gebore. Their Jesus was born. Their Savior was born. Hulle het sy naam gekoester. They cherished his name. U weet, die wêreld wil baie graag hê dat ons net moet vaskyk teen daardie klip in Bethlehem. Ons moet Jesus net as 'n hulpelose babietjie sien. Maar daardie hulpelose babietjie het groot geword. Hy het opgegroei. En uiteindelik het hy die pad geloop na Getsemane en na Golgotha. Hy het aan 'n kruis gehang. Hy het sy dierbare bloed gestort. He shed his precious blood. Hy het pyn en lyding en eensaamheid en Godverlatenheid gelei, sodat hy moes uitkerm, my God, waarom het u my verlaat? Hy het gesterf en hy is begrawe. Maar hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin. Triumphantly, he ascended into heaven 40 days later. All true believers, his people, cherish his name. They sing his praises. They take his name on their lips with reverence. He is their Savior because God himself had chosen that name for him. And he is their King because man conferred that name on him. Ek gaan vir u 2 voorbeelde gebruik. 2 baie bekende persone in die Bybel. Petrus en Paulus. Die apostel Petrus het op 'n slag
sy Here verloon. Dit het plaasgevind daar in die paleis van Caiaphas, die hoëpriester. Toe hulle vir hom sê, maar jy is ook ons een van hulle. Die Jode sê dit vir hom. Hy sê, ek ken die man nie. Maar nadat Jesus opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, het diezelfde Petrus vreesloos vir die Joodse raad, die hoogste gesagsliggaam van die Joodse nasie, vreesloos gesê, ek haal aan uit Handelinge 4 vers 12, hy, met ander woorde Jesus, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Now listen to the next words. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Geen ander naam nie. No other name has been given on earth for people to be saved. Weg was sy vrees. Weg was sy vrees selfs vir die hoogste gesagsliggaam van die Joodse nasie. Want toe het hy Jesus se naam gekoester. He cherished that name. Toe het hy besef, hy behoort aan sy Jesus. Hy behoort aan sy verlosser, in lewe en in sterwe. Dink ook aan Paulus, vroeër bekend as Saulus. Hy het soos 'n besetene die disippels van die Here Jesus met die dood gedreig. The New International Version of the Bible says, he was breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He was breathing out death threats, like a person who breathes out garlic or onion fumes. It was all around him, death threats. Maar toe ontmoet hy vir die Here Jesus daar op die pad na Damaskus. 'n helder lig uit die hemel het hom omstraal. En 'n stem het vir hom gevra, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy gevra. Ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. Dink jou in, die stok wat deur Paulus moes gaan, want daar is die naam wat hy so gehaat het. Hy word gekonfronteer met die naam Jesus. Hy het later in 2 Korintiërs 2 vers 15 het hy geskryf dat die kennis van Christus 'n lieflike geur is vir die wat gered word. A lovely, a pleasing aroma for those who are saved. As jy Jesus ken, dan koester jy sy naam. When you know Jesus, then you cherish his name. Then you are in love with his name. Do you cherish Jesus' name? I really mean, do you cherish his name? Or is it just a name? Do you love the name of your Savior? Is his name to you a pleasing aroma that brings life? Jesus is Savior. It is his work to save sinners who believe in him, who truly believe in him. He's also Emmanuel, as the angel said, God with us. He lives with his Holy Spirit in people who truly believe in him. It's the Holy Spirit who worked that faith in that believer in the first place. That is the power of Jesus' name. Dit is die hoofboodskap van Kersfees. That is the great significance of a day such as this, when we say to one another, Merry Christmas. I want to say to you, Merry Christmas, rejoice. Geseënde Kersfees, verheug jou daaroor. Amen.